kore ke o ngā ua kumua ngahi tala whakatapu kutoa pepe, pe whoki ki he tala malo e whanua. Kai ata mo e whainga maari e koe ni ke o atu ai Polokalama koia, ke mau atu ai e Polokalama koia au e ahoni te whunga whanua alo au, ai a kuma o atu ma ope miheni, pia mo palafesa, to e tā se si o laftani, lava ki tau kau whataha e ahoni. Malo mo e tau mao e whainga maari e koe ni ahoni, malo e ngahi ngāwe kotoa pek whai me apina, kau maa ngahi ngāwe anga ke iai, pe whuka mo tolu ku mo lava mai ki tau kamata whadaha e Polokalama koe ni, o ku whawhiawhia, tau wau mai ka hauki fo o e ta, lava ki tau kau whadaha i e Polokalama koe ia, o e weekend ni, au ku tautali rei ki mo tolu kotoa pe ki tau kau whadaha i ahoni. I he ahoni whoko whiawhia ki tautali rei ai Palofesa, pe me he maananga koe alo au, pe me Kenpela Australia, Palofesa malo e tau mau e ai hoatani pe malo e ngau e pe me Australian, mo fefe hake ai mananga lo au pepe fo ke family mi hena. Alo vito tonga ko le peke u fanga i kalamalo e formualo tu mo ako kai hoko ata ta Polokalama o ko le reibe e tonga pe ko le reibe Luciano family pe foki ki e taunga au e lo au heli ya o ko la veibe la mari le reibe ta hele princesi la tu futa ka tu ka mahalo le ke tonga e me faiki pe ke lo kai na he pa le reibe o ma formuan malo Malo pito Professor i he ko lo ki Professor ko si hufi fo ke tau fale area ta inim pe ka taha ia ai konga mahu inga o ku fai ke havakai ko loto ki whatara no atu ai ki mo ke ta foki ke ta konstituto ne to e fe mau beke o atu ai ki konga lo pe ko mau be me hufi ko ia ene afio ai fale area tongana e whahoko i he aho to plerulu ko si ai ko ke fai haki si o ki ai ko ngahi mea eni o ku afio ki ai tu ia tonga pe ku ne pehe ko hangeni ha lula fua eni ku o mai ma ope he taimi ku ne hufi ai ai whare area pa ne taimi ko ne tāpuni ai ku ne o mai rewa ko ha ngahi mea o ku mata vai pe mata mālohi he ngau e whare area ka ko ne tu ko ni e Palofesa ko konga ulaki ko o e hufi whare area ana e o mai ai e he ne afio e whakaukau ko ni o ku pehe ko o spende fai ko ngai whatapu pa ne whahoko mareo ke whare area ko ngahi fua whatongia le rei ko ia fua whatongia ko e whare area ta tau pehe ako le rei pa mo ekonomika o kune pehe ko tau whare area whainga taa ai tau whare area ko ku osi ka kutotonu ke hoko pehe ko hamea ke ako me ai whanua ki he malu ko e whanua ai ko wakai atu ki ai he ko ngā uloaki na e mahu inga ia ai ne afio ke whakapapau i o ku malu e whanua na ne pehe lewa ko ngahi malo hinga na e tokoni ki hono fua aki ho mo ngā ue ko e whare area go wha amu ke toi wha malo hi ko uhi ka ngahi pore ko hanga mai ai ko tala no ke malu pe a umarewa to foreign afio o bakai i ngahi mi ko na nau malo hinga na ngā ue ke toi wha malo hi ia ko ngā ko ngahi pore ke ke na e fe paki motong i hala fononga i hine ngahi tau ko ni ko nau situ a mi ai ko konga hoko hake aina ne pehe rewa fe fusia ke mamani ka tau whainga da ia ai ka mahu inga ke tau whenga aki ki he malu ho tau whonua kai ko ngahi uhinga kehe ko tiko konga ulaki e Professor ko loto ke o atu me tala noa pe ai tō wholofola ki he mahu inga ko ia o e malu ko e whonua pe mono wha malo hi ngahi mea unau malo hinga ai ko ngā ke ngahi pore ko ia o hanga mai pe aku ne pehe ko ngahi whanua lahi mamani o ku nau whewhusiaki ka tau whainga tā ia ki tau tolu kaua tonga ia he whainga tā ia he ngai whewhusiaki ko ia ka aku tonu ke tau ke ngā ue pe ki he malu ko tau whanua ka koe ke ngahi uhinga kehe ka koe ke o mai ko hea ngahi uhinga kehe ka ko tui mahalo ku wai ngahi mea kehe o ku afio ke ne afio
na futo ke ta fa mama fa ka ko don ke ki we ta mai ke malu ko ta fonua profesa fe ho bakai ke ko ula ko ya Io, ko ngā mahu inga ia tonga, he ku, te ufoki peke he ku tala noa koe ki koe ai fo I pure anga whaka komistu tō ne whaka lupfua, pe no whakarea koe I he wawanga mo teori o social isa, o political philosophy, o political science, o state, pe mo government. Pe ko kuhinga koe ko foki ki ai he koe tala noa mai koe ai tamatui o kune whaka fofonga I mai ai whakaukau o monarchy I he constitutional monarchy pe ko paresiteni I he tu ai state pe ko state I anga I ne tu pe moe kone to fora maina ke fonua pe moe wharearea te fito ki he kapneti. He ku iai ai ngahi mea o ku whaitutu nea wharearea te fito tuku kehange na whatongia ko ia ke whaurao. Ka koe pure I koe e whanua o ku whai pia mei he pare mea me kapneti o na whakarere. Aia ka koe mea koe tau whaafofa ia ai pe aku hoko pe ngai whanua Republican ngai whanua koe na ngai ko New Zealand mo Australia. O kei I malumalo pre anga whatui. He kuiai ai fo I mawhai pe hea whangatuku, ke ne hanga hulu I mai ai ngā au e koe ai pure anga. Ka koe tui koe mea mahu inga ia, he koe I ngā he kai ke lawa he pure anga ia ke nau hanga sidi e mea kotoa, mo sidi ki nau tau, pe a upe ka pa o kuiai hanga I whakaanga I he loto whare. Ka kutoi malawa he omi kone tō whora ma petu I ke whonua pa te hito ke whare area koe hofu mo I tāpuni. O kune toi omi fo I ata makehe me he u ata kotoa o ku nofo ai siwa ai pare mia mo kabineti pe heke sea whare area mo whare area. Pe heke ngai tālanga o kau whaafai. Ko tau te anoa na toki u ka veina ke kau foki mai ke fo I tō whora I he konga uaki kona o ke tala noa mai ai. Nofo mai tu ia lua taha ia he fo I mea koe malu. Koe national security. O ku whakatoka ngai mai he tu ia he whonua pe moe kapineti mo pare mea. Nau whai nau tole nau ngai whatongi ala. Tau whakamalo ai, koe nau ngahi tō nou. Whai ai tālanga mo mea. Ka ku nofo tu I, o koe ai mea ku ne whakatoka ngai. O kai ke tau nofo ke mahu inga o e tau malu. Ko tui koe malawa pe ke te he koe foi wheka au I e tonga. He koe tu I, koe whatonga e tamatui koe ni, ka mea o ne hanga whamama whai mai I ane tō whorofora ka tau tolu. O ku uhinga e tu I, he o ku I kai te fu nofo kia e tau tokanga ka tau te fito ki whare area mo kapineti pia mo e pare mia mo. Ai whare area mo e sea mo kapineti mo e pare mia isa. E ke sio koe whamapopo koe nei whakonga uraki o ke hanga o mai. Pea kune tala noa o hulu I mai, he kui kai ke tau malu o kue sia e tau national security, ko uhinga koe ngahi ure anga hau koe ni nau whai teria pe nau tori mahamani e ko nau tolu pure. Kau nau pehe Amerika ia tau, koe ke toa whanua ia ala Amerika tau horo ai, ka kue sia, alo poupou ia te u tau, ke e nau national security, koe anga ia koe mea u tau kabei, ki e nau malu, koe mea u nau tala mai. Aia koe fo I whekau koe me tamatui. Te tau tala noa mo tau tolu he fo I mea koe ia ke whika uluaki.
Kai. Kai mila he tau tā noa he ngā ka veinga, langa whakalaka, moi ha, whakafo whakatoa. Tau nofo e politiki o tala noa. Ulo I mai he tui, koe tau mea fu tau nofo I tō ngā koe tau kepe whakaloto whare he politiki. Kai ngaro e tau tolu o kuiai e tau tuku whaka e regional, koe e tau tuku ki a tau tolu pe, o koe e tau tuku ki tua e o tumotu, koe e tau tuku ki tua whamamanahi. O ku whia mau tonga ke tau tala noa ke he tau whekau aki mo o kupu koe nā ihe anga e ne whekau aki mo e tau malu. Kai. Kai me lai ku tau kepe ta toira politiki, ko ki tau whatonga e tau tole o koe o mea tau kea e politiki, he ikai ke tau malu ai. Whaka e wahenga, whaka e potutahi moana, mo whakamamana. Pakoutui koe mea e koe ke o mai ki ai e tau tālanga, koe fo I mea e kuhulu I mai. Tau tālanga ka tau sio mau pe koe o mea tau ka vei pe ku tau malu ai pe ko ha mea ia he ikai ke tau malu ai. Kai. Ia koe fo I whekau ia, He koe mea kou no fo mai tu I ia whakatoa ngai e ne u mai moamu ni tō whorofora. No fo pe tu ia e fo I whatongia ke malu, mono whatongia whakai konistu tōne whatongia whakai state. Oku tuki te ia ai. Oku kai ke rahi alo e tu ia koe nike a o mea ke langa whakalaka pe koe ha. Oku no fo ia ke u ka veinga, oku sai pe ia me popoa. Ka kuna whai ke ume hange koe koe ni ki e whaito kona tapu. Kai. O kuhinga na whai e tu ima ne tau tuki ai, he mau kai me tau tala noa whakalakalaka mo e tau tala noa te mokalati, kai hanga he whaito kona tapu o pure I tau tolu. O kuhinga tu ia ke tau malo tau tolu ia I a whainga mea te tau whai ka pau e maalohi mo pure I mo ke tau lava mapure I ai whaito kona tapu. He ke tau malu tau tolu ai. Kai. Pea neongo e tau ai e tau whikau aki matari te mga ai pure angalai moe ha. Ka aku mahu inga ke tau kei foki mai pe o sio. O ai e foi whehu I ko ia. O ku tau malu heni pe I kai. Te tau malu heni he le loa pe I kai. I umea koe me o tau whai mo umea o koko. Kai. Ko tui e tonga maha ko haku lawe pe ia ke konga ko ia ke hanga tuku mai. Kai. Malo pito professor koe e ke konga ula ki ia. Ke konga ua, pia konga hano. Ke konga ua, aini koe na ke kamata talanoa mai ai. Ai ke konga ua koe ne hiki pe me ne talanoa koe me malo e whonua. Hiki marewa ki he meri no he ngo re volo e ua koe ni he national level mo e international level na ene pehere hoko e tau koe ngai whonua mamao ke lawe ai ho tau ki I whonua ka aku whawhia I maari ai pou o kumau whai ma ai meri no koe meri no me luta ho tau whonua o kupore ia he whai tau kona tapu I ka ingata pe e tau tau tupu ka kono whawhai ngata ia e tau whamau anga pea holo ai whalala ho tau kakai ke tau mahu inga ia he meri no mo e tau ki e lao. Koe konga ua ia e professor. Ia ku mahu inga o pito koe whenga pe ke u wha atu ke ku ne hanga whai whia maena ngai poi ni mahu inga. Pea koe fin koe pe koe kawe inga koe o e tō whora e tu I koe malu. Koe. Aia koe tau pe koe tau security pe koe national security pe koe hano whainga a wharea. Koe konga kona hono toi tānaki mai e ne tō whora. Ko ne tala mai e u mea o ku urua ki o koe mea ku eko mai I e kurea. Eko ko te sio peke. Kau toi sio ane mo au na kia mea haini. I e koe no ko.
o ku sai atu pe me heni professor. O tau sai pe kau o tamatea me a koe na koe a website koe. O ke ase atu pe e? Ia, konu ke ase mai pe. Ia. Koe mea ea me hene kuanga o sea mea. Ia, e tonga pa koe konga ua koe ni na ke hanga o tala mai, ko ne tala mai ai uloa ki, ko mea e malawa ke tau puke ai ai fo i malu. Koe. Pea koe mea e taha te ai pe fo i poine ua koe a, koe whika ua, ko ha mea te ne lawa ke ne mau i a e tau malu. Koe. Me i loto fonua. Koe. Ko mea uloa ki whikau aki moa mea ke ne hanga puke a e tau malu mo pā tolo aki, aia ko whakaukau ia e merino. Koe. Ta ko ne uhinga whoki ki ai e ku hanga he pure anga i nau ngā i whaiwhatongia o ke tau malu ai whonua o pou ki e umea o whikau aki pia mo merino. Pia ku kau ki ai e tau pure anga ke ngā hi konferenisi pia mo e hāfua. Koe. Koe. Ke ane whatongia e tau sotiaka ko poini me tala mai he ikai ke whaha malu ka pau he ikai ke tau hanga tau he merino i loto i a tau tolu peitonga i o tau wā mo ngā i whonua o moana i o tau wā mo ngā i whonua o mamani e koe tau tala noa pe he tonga o ku whaka ofa ki tau tolu ko i ngā i ta whaake tā he wikai ko a whonua o ku māloi whakau tau, koe ko a whonua ki tau tolo tau māloi whakai paanga, koe ke tau māloi ha mea koe mea pēu tau māloi koe tau kakai. Koe. Pea koe ai ho tau whupotu tahi lahi, o kai ke tau hanga ngā ue lelei ake o hange koe tala noa profesa i peri hau o wha. Ka koe tau koloa ia, ko tau whupotu tahi, si ho tau ki i kere, pea mo e tau kakai. Pa koe tau kakai, koe kakai i tonga, mo e kakai i muri. Koe potu tahi, koe fu eri alahia. Ka koe tau, ka mea kouta ka mai gai tu i tau he merino, pea mo ngā he whonua mālohi ange, ngā he whonua kau ngā api. Ko ui ngā pe ke ne hanga toko nia ai malu ai whoki mai ke whakaukau e malu. Pea ku mahi momo ike e ui ngā ia, ko lava ke utoi tāna ke atu tonga. Lava pe ke ui ngā mo e tō wholofola i tui, tau he merino he tau no fō. Oe ai ke hana he tau ke whakasiasi, e tau ke whakae tui, whakae whakaukau, whakae politiki, mo e hāpe, ke ne hanga mau i a e tau merino whakalu kufua. Koe whakatokanga i ka ki tau tō neongo, koe ai ke whakapolitikare, ka ue ai ke hoko mea ko ia ke ai pia tau ai pia tau rau, pia tau whamau rau, o mea mau rau, ka oku whai he kakai koe tae mahina, koe tae mausia, ko hono mau i e tau nofo merino, o kai ke uhinga ai ko ke aku, ke ku tui ke foi poini ko mo ata ke ma tau lau mo ma whamau rau ai pamake. Eia ko kulave me ki he umea koe he malawa ke me puke e tau merino. Ko mea koe taha, ko mea whawaha pureanga, whawaha whonua, o ku tokanga lahi mai ke ne a fio, he ku tau vai i he whawhewha na ki, neongo o ke ai pe o tau wivi ngai mea whai kakai, hange ko sipoti, hange koe ako, malawa ke makapi, alaga ki tamahiwa koe ni William Tony o ku aluai e fumea lai ki tau tolu, ka tau alu ke umea ke ka koutu
mi whamamafa tu ia National Security ko whaosipe o ne toi whamanatu mai e whakakaukau e whaitoko na tapu. Koi. Pea koe ne aia o koe kia lava ta ofi whaitoko na tapu ia I mamani. Ka oku malava ke whakasisi, pea ko ki tau tolu, o ku whai e tokanga lahi ki ai, he ku kisisi e whanua, ko ku maunga aue koe ni tonga kau whakao si aki ua baba, tonga. Ko via pite whaitoko na tapu ia ko tala atu a koe te nofo I tonga, Koi. Koe ane koe ni kon ngawe ake nau tōria e kaore ka ko pure a ngā ke nau o tu whaki holo whaitoko na tapu. Ko ku whata ke tuunga COVID, whai ngawe lahi kia kau polisi, ka koe o ku ikai kia a manaki le rei e te sio koe ku hoko ha u mea pehe I e whonua. Koi. Koe toi poini e tā, anga maheni be pano molo be, ngawe ake whaitoko na tapu ia ai kani pesa ai grass, pia mo icy. Koi. Kai ko paro pare mai ke kakai tangata mo kakai fefini. La langa pe ai fine matua ai pa na wifi ai si tokoni ke nau a fo lo fa e na langa. Ka no pe ki ai kakai o hello ke tu ko mai kai mini ko o sene ta to lo ke ta fa ma ke he ni ma to fo ka de ta fo ke fa kai ki ka o ku uhinga ko na te ngai tu ke fa fo no fa fo no. Ko ke hilo ai tu kunga kua o ke ai ngā au e whai pui ke whai toko na tapu tonga kai whakawhokia. Ke konga whaosi e palawhis, ki konga no bea ke whaosi e tau wholofola. Nane pehe rewa e tau wholofola, whamalo I mo whotutu ngā au e ki he uafu mai malai wakapuna, ke wā ofi ai ho tau kakai I he ngā au e o ku mo whahoko maki nau tolu. Ko e wā ia o ku mahu inga taha ke mo tauhi. Ko mo whotutu ngau e ke tauhi ai wā o ku mahu inga taha, o ku ne o mai uhinga ke tau lava o matu uaki ai ngahi whainga taani. Ai koe konga whaosi a Professor I he tofolofola o ku mahu inga koni ke taki I taranoa ki ai, ka teo whafuke atu kakoa. Koe whamamafa e tonga ki ea, ki malai wakapuna. Ai kane whamalo, he ngai whotutu ngā ue whai ki he uafu mai malai wakapuna. Ai mahu ngā ue nai whai pure ngā moe. Whai area ke uafu mai malai wakapuna, ke wā ofia I ho tau kakai, I he ngahi ngā ue ku mou whahoko maki nau tolu. Koe wā ia ku mau inga taha ke mou tauhi. Ai koe konga ia ne tofokwane pehe rewa ko mou whotutu ngā ue ko ia, ke tauhi ai wā ku mau inga taha, o ku ne o mai uhinga, ke tau lava matu uaki ai ngahi whainga taani. Ai koe ne ha ue ni ki anga e mau whikau aki mei tonga. Koe whai whatauia ko ia, koe wafu mo malai wakapuna. Koe whai tuu ia whai ai te hoko taki whamaaman lahi ki whawhewholau aki holo ai hawhainga mea peo au ki tangata. Aia koe poini mahu inga ia o kune hanga whamanatu mai, koe tau whetu taki I tonga mo muri o ku whai I e uafu mo malai wakapuna pe nei whai e nau ngā au e kei mono wharerei mo e hāfua ai nau ku asimai. Pako ne whakamanatu mai ki tau tolu kotoa, ka te whito ke wharearea mo kapileti. Koe ne ai koe, ai ango fo I tawha aki koe a mahalo ke he umea ke security mo e ha. Koe ne kaurere ia ki tonga, ki anga I nau whengau aki moi kakai tonga I muri, pea pehe ki mamani ki atoi whainga uhinga pe whetwhakatau aki mo e whewholau aki holo mo e taki mamata mo e ha. He ko ene ikai ke maau ia mo ai he mea nei tokanga foki ki aina kau e mea koe ai nei tokanga ki malu. Ai malai wakapuna ki pea moe wafu ki angai whetu tu kua ki holo isa mo e whewholau aki mo e hāfua.
Ka koe mea koe ia e malawa koe ne sai, ne maa wange, e lele ia ki e whonua, lele i ka ki tau tolu, e kui kai ke tuku e tau tokoni, mo e tau wholau atu, mo e tau mea kotoa peo, tau whai peo whakaiko ki tonga tuku ke ai kakai me taki mamata. Pea mua toi whaahinga, wheo ko taki, whakawhiwholau aki mei mamani, o kumatu unga ia i he malai wakapuna pea moe uafu. Koi. Pea koe ngā aue mahu, ngā ulawe i whope i he umea pe ki kawai ai malu, ai security koe ki custom. Ta tau pe i he tau whakatawange pe o ku lelei e fo i ta whaaki koe ma ngā aue koe ia ki he ne ko hoko atu ki he whonua. Ta koe uhinga rewa e tu i he ne fo ia whakatuku mai, ka i kai ke sai ai umea kotoa pe whai ki he uafu pea moe malawa apuna. Koe whala ai se tamake tau ta anoa tato ki he national security e koe o foi feitu uia. Ani koe wha whila waki, koe feitu e whai e huku i tonga. O koe te wha hua feitu ke. Ani koe wha whila waki me tā rana u whai. O wanga wha whewhe ai asi ai whai toko na tapu i tonga, o kuua pe foi feitu o whai ai huu, koe malai wakapuna pe moe uafu. Aia, ka pau koe whai toko na tapu koe iau koe ke ngau ki tonga. Koe huu mei tua. Koe feitu pe e hua e hua ai. Koe. Ka kia toma whafotu mau. Maria pito e whakaukau Professor, o e peki whewhu e taha e ni ko loto ke o atu, ko nganga whewhu ko mai he ni koe ni kunau mui mai polo kalama, kata toki hoko ke toki hoko ai ki he ta koristu tone. Ko ki whehu i o ku pehe, ko whehu akari, saolo whehu i ange ki alaftani, o ku ha e malu mo e melino he whare area, he ngahi tālanga o ku nau whai ki he whanongo ai kakai. Ko tu pepe mahi no ka koe Professor, te lau ia te pe. Ia te whainga pe ke wha lau te wha malo at kakari he. Koe whare area fo ki he me kamata, koe whakakaukau, koe o area. Pea koe lea koe area, koe hane na ui ai koe whare area. Kai, ko wangani e tala noa. Hamene kai ke ui ai koe whare tālanga. Hamene kai ke ui ai koe whare tala noa. Hamene kai ke ui ai koe whare whakawhekiki. Kai ui koe whare area. Nai uhinga ki ai atau whaahau pia moe. Moe ho eiki moe kau whare o e aho ko ia. Kau whai halawe ki ai. Koe taurea tonga o kupehe. Fofola e whala ka e area e ka inga. O kui kai ke pehe ia. Fofola e whala ka e tala noa e ka inga. E fofola e whala ka e tālanga e ka inga. E fofola e whala ka e whakawhekiki ka inga. Ikai. Koe whare area me he kamata anga. Koe whare, na e ui koe whare area. He koe area, koe whirea koe area. Fofola whala ka e area e ka inga. O kumau ai e fwoi mea e ua o kune whau e whoirea koe area. Koe whoirea koe tala noa, mo e whoirea koe tālanga. Pea koe tālanga, koe whehanga ia o e tala noa. Koe tala noa, koe whoirea ia o tau ngā ke tau tōruia, ke tau pōpō lawe pe ki a whainga whakaukau, informally. Informal. Koe tala noa koe ko hame ai au formal i mea whaitoa, koe mea informal. Kana e omi e fwoi mea koe ake whakatahi. Ngō fua tala noa i whare area. Pea ngō fua mo e tālanga, ai koe tala noa, tanak mo e tālanga, ma uai area. Ai ako whare area, o ku whai ai e tala noa, toi whai ai mo e tālanga. Koe hae tālanga,
Koe tau lea ia ki tau aki langa ke whakawhekiki ia fo I poini. E koe rea koe uau e tālanga o whai pe ia he ilo kawa mo tau mawhakawa o whakaata ia. Ka koe kai ke whaha tau lau ai mo a whaha mau lau. Koe o mea whe mau ke whakawhai ke he. Koe mea kau whai e tau tore aho ni koe lai ka ha I he politiki koe tau lau mo e whaha mau lau. I tua. Koe ku wakai koe ke wharearea. Koe wharearea o ke I hao pe ia. Koe kai ni mālohi ai tala noa. O koe kai ke mālohi tālanga. Ka koe kai ni mālohi ai tālanga. Ka koe kai ni una alu lo ua. Pea koe kai ke whaha ha tau lau ia mua wha māu lau he wharearea I e ku wakai au. O whare pe ku toha o tama ki tua tau kei tangata. Koe mea koe whatonga e wharearea. Koe hiki ai wharearea na e lahi nofo he tala noa. Kai si tālanga. O whakaatalo ua pe. I wharearea. Ka koe talo e hawe tau wharearea ku alu ke mālohi ang e tālanga. Pea hiki ia ke foi tō o wari tōha o tama ki tua. Ka aku tapui fo ke tu unia o whare ke wha tau lau mo wha mau lau. Ko tau tolu pe o tau wha tau lau mo wha mau lau I tu a whare area. A tau tolu pen kakai, Pea aku ngani longo ai whare ko tau lau mo wha mau lau ko nu whai takai holo. Ka koe whare ia. Ko sa ia pe o he whare. Hiki e tala noa. Pea o ware hiki e tālanga. Ko mea pe e se amo e tohi tu uni ko e whare tala mai tango tu koe ki lau. Ka take o ke whakasino ko o pe tau mea. Ka pau ko hang tālanga ia o ku whewheka pe ia e me uhinga. Pe hange o ku ngari whakamata toa he kaime ni I. O ku kei sai pe kai nofo pe I loto pe he tu uni ai mea. Ka pau ko ne tō pe o. La koe sea, koe whatongi e sea ke rea mai ka pau tō ki toa mea me tālanga o alu o tau lau pe whakamau lau. Koe umea ia mau inga o pita. Koe ke usio ato au e whaha a tau tāmate e whare area. O te ke tau usio ato le tau tāmate e whare area. O ware pena ki hoko, o ware pena ki tō ki toa. Ki tau tuki a samala krispo I vai ata mo e tua te lau koe kai neo ki tō atu ai o alu hange ki whakasina. Kau tene ke tau tō e sio maa fo I whakasino mai, nere mai koe te pe hange pe ka tuki I pe tā I ka kuosangi, ka kia mea hoko koe. Koe anga pe hiki a tālanga. Ka te whakafoki atu anga kata. Malo pito, Profes. Ko ti mahalo ku mahino apito ai fehu koni pe ma konga ulaki ko ia ta programa ka ko ke ta alumo ke konga honoa ai ko instituto ne ai ko lotonga fononga mai ai ko ilo ipe ko koputolu hiwa en te ta hoko atu ki ai ko nga tarite ai o ku te koni ke ta hoko ke ka ko le mo ke ta ki afe mo ke ta ko instituto ne ko ngā pe ko ta taimi ka ta toki ke he lava pe ke ta no ato he ta ko instituto ne hanga kupu I he ahoni. Ai ko kupu tolu hiwa. Ko kupu tolu hiwa ko ngā hitarite. E ngofua ke tu I ke whai ai ngā hitarite. Ke nofo penia he mawhai pure tu I e tonga Koi. E ngofua ke tu I ke whai ai ngahi tarite mo ngahi pure anga muri. Ka oku I kai ngofua ke me whai ai ngahi tarite oku whai kehe mo ngahi lao o pure angani. O ngofua ke tu I ke whakanofo e me kau whafofonga ki ngahi pure anga o hange ko ngahi anga o ngahi pure anga. Koe konga ua ai kupu koe ni tonga. Katatu mai. Konga ua ki. Ngofua ke tu I.
ke whai ai ngā tarite, mo ngā whanua muri, ka au kai ngofua, ke ne whai ai ngā tarite o ku whai kehe, o whai kehe ia mo ngā hilao o pure angani. Ai a koe, kai ke ngofua ke tu ia ke ne whai ha utarite pehe e whe paki mo lao o pure angani. E tonga. Neongo pe koe hae uhinga lerei o hatarite, ka o ka pau e whe paki mo lao o e whonua mo i konistu tone, pia koe kuputolu hiwa ia o ku tapu ke tu I ke ne hanga wha atahe, ko ia e wha mooni, ta ko ia ke ne hanga whangatupu. Ko uhinga ia koe, hono I kai tare mea koe koe konvesio pe koe tarite o sitoa. Koe sitoa, koe mafu te fua ia, o mea whikau aki pia moe to tonu, ai tangata moe whewhine, pe koe to tonu ai hoi ki whawhine, I tuku ai demokarati he malu malu o United Nations. Uranga whatataha mamani. Pe koe me aia nei whakotu atua he ufonua demokarati pure anga hau koe ni he ose tau hono ua o whakotu atu ki pure anga whatataha mamani. Te whito ke Amerika. Mandui koe hau whangatu kuu ia, ke pure anga whatataha ia mamani, ko Amerika ia na umea lai o na uhanga o tataki e mea ko ia. Kau pia alusia me, kau me mipa kone Security Council, ka koe poini ia. Neongo koe sitoa koe konivesio pe koe tarite mahu inga tahaya I ono pōni e Declaration of Rights at United Nations. Ai pureanga whatata. Kana e huma koe ki tonga, nei kai ke tari e tui. Te whai hano whamoni, nei o ato e whaila whaanga. Koe uhinga te whito ke ai ko inga koe kupu tolu hiwa koe ni tonga. He oku iaia o mea he sitoa, oku whepakia mo mawhai pure e tui mo e hou ki pia pehe ki e lao e kere kere. Pia pehe ke e tuu koia ai tau whaunga koe whahu mo e ulu motua. E ongo e ne whakate mo kanga. Matui koe tau mea tau tolu na tau ngata tolo whakatatau I ai a whawhine mo tangata he senturi tāwhitu ia o te kai ke whakaukau pehea mamania. Koe whahu mo ulu motua, ai rewa mo e mea koe tui tonga whewhine mo tui tonga tangata. Pe koe tui tonga. Ka oku I kai ke uhinga ia I he tau ai whahu mo ulu motua koe ai ke whakate mo kālate o hange koe sitoa. Pea koe whau koe tau ko nisu tōne, na kai ke whau ia neo nai were me ni whakate mo kālate, na kai ke aia ke fully democratic. Na e whau pe ia kai ke whakatatau pe ke tau whaunga whakatu I moanga whawhanua pea moe. Hu mai ai whahu pea moe. Pea moe ulmotu a neongo o I kai ke spela kakato mai e ko nisu tōne. Pea kone hu mai kone e sitoa. Kone kone maari e tonga kau whaoskia. Kau ka wei koe te mokarati, kau ka wei he kauta ki lotu pia mohai. Sai, alu o te he tau whakate mokarati ane e wafe hangofu. Ko kāno au he mea koe ka complication koe ai u whakau koe. Kai mi koe sai, koe sitoa koe mafuia o te mokarati I mamani I United Nations under Declaration of Rights. Kai mi koe ne humai e sitoa ki tonga o koe I tonga. Mau moa a foki he sitoa pa alu. Koe mea koe ko whewhano nau pehe. Koe kau taki koe mo kau wako koe na nau teke koe ke tau te mokarati ka kato. Kai mi koe ne huanga e sitoa. Ko nau tō kwena nau tō whawhepaki o laka whahaha. O tala koe sitoa ia o whakahiteni mo whakapāperi ane.
fulaka whakahaha, toko lahi tahaya ko whai e whonua, e fulaka ko e sitoa. Kai ke fie tari he kautaki lotu te taupi. Koe sea koe na, whai whikau si mo te vea na e sea e te mokalati koe kau taki a koe laka whapipaki e sitoa. E fu demonstration koe ia. Ka koe e ku poi ni, koe uhinga koe tae mahino. Koe tae mahino koe te mokalati, koe ni aluko o tau lerei koe hono ai mea koe te mokalati, o kui kairewa toi mahu inga ai kauta ia moe lotu ai. E tonga. Koe sito ai au kui kai ke mahu inga ai kauta ia moe lotu. Kana ke nau ilo ia he kau mea koe ni tonga, na nau toki ilo. Nau tāno au ia ai o whamahine foi poini koe prokarama o au koe toksi o e whanua ke foi. Mea koe ia ta koe te mokalati o whaaosi e tae lotu, e whaaosi ki e tae kauta. Koe foi kauta pea o ku ai e te mokalati, pea moe foi koe ke aha lotu ia ai, koe ai pea ke fie mau ai tau taha individuare. Ka pehe individuare o mālohi mare tangata mo mare a whawhine, mare tuwhine mo tunga ane koe mea pea e whai. O kai ke mahu inga ia i mea koe lotu, o kai ke mahu inga ia i mea koe kauta, koe anga whawhanua. Pa koe mea koe nā kutala noa ki ai i proklama lo au, i proklama ua pe tolu, o whakamahina foi mea koe ake whanua ane kai ke nau ilo. Nau tu ake nau tolo ke mo pure anga mo Samula Crispo hima, ai koe na e whakamua Samula Crispo hima, ke ai e sito amo ne kau minister, kau kabineti. Mea maari, kai ke kau foki mai ke ni tolu hivahe ko ngā whaosi, O kufua ke tu i ke ne whakanofo e ne kau whafufonga ke ngā hipure anga o hange ko ngā ianga o ngā hipure anga. Iyo, ko mea iau whakanofo ia he Palestine, pe koe pare nia ka pau ku hange ko Nusila mo Australia, whakanofo ai kau whafufonga. E kau whafufonga whakadiplomatika. Ai a koe tu i o ku kei nofo ai mawhai a ko ia a eni o ku whamahina mai ku tolu hiwa ka whakafoke atu tonga. Alo bito Palofes. Mahina o bito e whakaukau koe ni kuke o mai. Ka koe o di mahal koe ke te aha fu tāna ki atu he konga koe ia. O si mahina pe ai ngahi tali te i hangi koe ni kuke whamatala ki ai, whahoko pe i ha ene awhio. Ka ta hoko mo ke kupu whanoa, koe kau minister mei muri. Io ko kupu tolu he waka o te ki whokino no kei tonga, pe kua aha me ai whemau ke viviri. Isa, whemau viviri ke ririu. Koe. Koe ku wakai koe he tu he taimini e fo i whau ngā koe ke usio o whemau aha mea ke ririu. Ko hange koe ni, ke o mai, ke whiri, e he pare mia. Ai kau whafofonga hange koe konga ua. E koe whai e pare mia e konga ua ki e kupu tolu hiwa. Kai ke usio ato au ia e maluai e whonua ko i ngā he ku whetongi tongi kau pare mia pe au ku whakapolitikare kau pare mia. Nengo koe tu i o kui ai mawhai pure whakapolitikare whakalungfua. Ka ku tu i ai sense o kui ai mo mea koe tu tau a tāina ai tu i nengo o kune kātoi e umawhai. Ka oku ia e mea he koni sutone mo lao, oku tu tau a taina e tu i mei he whakalere o e whonua, administration. Daily administration. Pea koe foi poini a koe oku mahu inga koe ke tau nofo ai. Ka pau, hange koe Palestini koe o Republika Whakademokarati. Oku tu tau a taina, nengo koe ia tene hanga veteke wharearea mo ui e kau tau hange pe koe tu i. Ka koe poini o kuiai ai o mea o kutu mawahe. Ke lawa ke whakatontonu mea e ne whakamaua o whakatuku ke whonua hange pe koe tu. Ai a kumsoa, koe ke whia mau ia ke whakahuma pare nia ke a o whai e o mea koe ni e ai tarite
Apa na whakahu ngō fua ia sa mera a krisi o sain ta pao sito. Ka aku te sai pe he tu ko o whaunga e aho ni ke whae tu I ai fwoi se te zua ki me se te zua kata hau ke kupu whanoa e tonga. Koe kau minista me muri. E tari e tu I ai kau whafufonga foreign ministers o ngahi puri anga pe o ngofua ke te ia ke whorofora ke wharearea ake e ne tohi a ngahi mea o kukau ke puri anga pe mo ngahi mea o whinangalo ke nau tokanga mo area ki ai. E tari e tu I ai kau whafufonga minista me muri ai ngahi puri anga pe o ngofua ke te ia ke whorofora ke wharearea ake e ne tohi ai ngahi mea o kukau ke pure anga, e ma ngahi mea o whinangalo ke nau tokanga mo area ki ai. Au tui mahara o mahi no pe kupuia ko ia tonga koe ke... O koe te sua tau ka mea ke o kufu o mea ai, o mahi no pe ka te koe tonga e kupuni. Koe, mahi no pe e kupu. E profesa wai a ki mea ko manatu I hake keu e ke atu ki mo keu ke ta hoko atu fu mama me kupu me ko ne si toa ko ko ne tu ko a si toa ki tonga oku e ya taimi ke pe e lava o tari si toa I tonga nga fu ke ko na whamatala na mapolo kalama mo whine koe ni toke tā koe ni he lao. Na whamatala he me a koe si toa koe mea lele ia ke he kakai whine. Ke o ngā ke tari e tonga ke kakai whine. Ko ki whai mea beo e whihi ai koe whili koe mea na totonu ke hanga he whai kupu pe he ke choose ho husband be wife. Ka uni hanga pe he choose ho spouse. Ai uni ngau koe spouse pe aku ai o hinga I lewa ia ko e lava pe spouse ia ke men pe women ko nga ko ki hanga porque foi kupu o tal hanga tonu mai pe ko husband pe ko wife ka ai a whakarea ko spouse agune pe ko foi konga pe ia he foi he sitoa o palo parema ki tonga ko to nga ia ko foi me lele ia ki he kakai fefine ki totonu ko kakai fefine. Io koe whairea koe spouse pe koe partner. Koe whairea tāu ngā oen koe de facto. Koe urea koe ke ne tala mai e ia pe koe tangata pe koe whewhine. De facto spouse partner. Ka koe kai ke utui ta tāu au me tala noa ai toke tā aloea koe nā whaasumone. Na kai ke usio au, na usio ai konga mo prokaramaka, na kai ke usio au ke osko na mea na mo tala noa ke ai ke sitoa. Ko sitoa ai o koe sio koe ke to tono e kakai whewhine, koe fo sio whakawe site, mo sio me ufonua na laiki ai e kakai whewhine. Koe mea koe au tue tāna I whakakausa ia ke mahino rerei. Ko tau tonu ne kai ke laiki tau tolua I e whainga laiki koe na whai ai tala noa ai sitoa. E tau kakai whewhine. Me he senturi ka whitu. Pea koe wahe koe whatongia a tangata ngā whawhine. Na e uhinga e tau ai e tau tolu ai api a whawhine ke ai e whanga ki ngā ue maa o whakatatau he koe mene mahu inga he tau kausa koe anga e whaunga mo anga mo ui mo anga sino e whawhine o whawhine o kukehe me he sino o tangata. Pea koe uhinga e koe na tau ai ai mea o ai politiki ai kakai whewhine. Ne kai ke nau kau he politiki. O a te nau kau he tau. He koe tau hina whakatonga ki ai koe politiki, koe o mai a whai paki ai kakai tangata, pa koe politikia moe woa moe tau, I he tau anga whawhonua, na au whataha pe nau. Tau tālanga pe mo tau area pe tau.
Aia, na ke fie ma. Ko poini ko aku, na ai ma peka kai fe fine ke na mawa. Ko tau kai, tau ta tolo tau kai lo loto, ai ma pe mea whainga ta aka tau tolu. Ko uhinga ia e tau culture. E kei ka uhinga tau. O ka kai fe fine tau tai pe mamaha. Whaingo fua. Ko nau hopa tu pe ki kahi. Ale matua tangata alu. Ki moana pa ka nau ka more, ai pa nau more. Sai pe ia. Ka koe ku poini, na ma o lunga, ko whawhine ko api, ko nau toka ngā e urunga ngā ko api a whawhine. Na tau tui, ka wha ofa ofa. Na kiki ka wai tau toke hange ko mea ue si te. Lo mi nau toke nau whamaa api ko ngā ko nau ngata a ngā pe ia. I kai, na keke, na e wha urewa ai rewa mo tui tonga whawhine, pa tupa e mea ko e whahu. Se mai ke tau mahi no, o koe ke pehe au ku hao ai tau treat e tau anga tau ai tau ka kai whetine, ka koe fui whao ngana ne sanga ai pehe ki tau tōu. Ai koe ki pepa tonga kona na o atu koe ku whao ia, kono huloi ai whao system mo anga tau he ka kai whetine ma mani, ta koe toki fua pepa ia ke ai hata hai fo i isiu ko ia. Ane ko tānoa ka koe, nā nofo sio te ke whao ha mea e mea koe apa ngā whao e ki pepa nau no pe, o tuku atu ki publication ko nai, academy.education. Ke pulusi ke whakatoka ngā ia whakawhewanaki, tau la vei ke sitoa, ka kou whoku mai ke ho o whehui. I kai koe sitoa, ia koe ni kou tala atu, kono ta ake hake koe ta e lotu, o kai ke aha mea koe lotu e sitoa. O ku tau ka vea ka kai whewhine ka o kai o no court e sitoa. Ma koe poini a koe uhinga ai e ne whepaki kona nei tū mai ka o taki lo tū mone. Sai, no court. Ko sitoa o ku no court. O kai ke pēa tau ia tonga o kove sitoa o no court. I he kalanoa tau a taina. Ko uhinga atu au ia. In relation to tonga, sitoa no court, kono ko wao whunga tukui. No culture. Ko culture ko ai he sitoa, ko culture o ka kai whewhine, ko culture o gender equality. Ka o ku whepake gender equality ia mo lotu whakakaristiane, mo ulotu katoa. Ia e ulotu katoa, a mamani. O ku kehe a ka kai whewhine mo ka kai tangata. Pa ku talanoa pe ia ki tatau, mo e ofa tatau, mo e ha lotu tatau mo ha ka oku kehe pe ia he na e whau pe ai te fine ia me he wakawaka o e tangata. Ulotu katoa ia tonga. Ko viange ulotu moslemia mo ulotu e ni he nau ngahe ka kai whewhine. Ka koe ku poini ko tau tolu na e hao e lotu whakaristiane o si iai pe a e tau mea tau tau ke o i whawhine. Pea koe whuirea kona na ngā wea ke loia koe spouse pe koe partner pe koe tifecto. Oku i kai koe poinia na i kai tāri ai ai sitoa. Koe sitoa ko tāri ai ken pelani tonga. Uho wama. O stare sitoa e mau wharearea. Pako mea whokia e sio atonga ia pe te nau lava e mea ko ia. He koe mau mea kotoa peheni ki e oik whawhine, mea kotoa peheni ki e kei i e mau nofo heni, ko ngahi siasi United Church heni ngofua katoa u mea ko ia. Ko mea kotoa ke mau wharearea, ko minister mo ono partner, mo pe kai ngata ai ka kutoi teke pe, koe umea ia ku teke, koe tupunga koe uhanga hisi toa whakaawa matapā kotoa pe, ki he totonu ai hawhahinga taha pe ia ke ai hane whahinga mea pe anai ka tau pe whepaki mo tau no whopika. Te o mai rewa kau ke ia paku, o kusai pe ia koe nau tau ka vea nau tole nau totonu. Nā mai rewa tole he ahoni o mai e fo i mea tālanga e wharearea ko Amerika. Mai kau ke ia kai minta la mai nau tō.
Liliu e tau ai mari a tau tolu ko me tau ai whahingo ingoa o mea e tangata mo whewhine. Liliu ia ke ai ke tonu ka nau tolu pa tau mui mui ka atoa ki ai. Ka koe mea pe Amerika, o kai ke tari Amerika e sitoa. O kai ke tari Britania e sitoa. O mea whokia, e meo e tau kawe te mo ka alati mo ha Amerika. O kai o mea nau tari ka ke nau tari nau tari sitoa, ko nau tona nau ai sitoa. United Church, United Nations, right? O kai ke tari e Britania. Ka koe teke te ia, ka ke uofa o ia, ala ke to whawhine a honi. Kai ke nau mahino loloto nau tōria ke anga mahu inga e tau whahu mo tua, mo u mea ko ia. Ka koe muia i he alu e kaupe au e we si te mo si toa. Whaka e ia ke i koe ke whapepa ke au ke mō meno ko whapapa e pēo nau tōru. Ka nau ai pē nau tōru e nau mea ia nau tōru. O te nau mai nau tōru ai ke niriu ka atoa te tau mea ke tau whakakei ka atoa. Whapapa ia ai ke i koe ke aha ku lau kovi au ka mua mea ka nau tōru. Ka nau ai pē nau tōru e nau mea. Ka bau tafa nau tōru. Tafa pē nau tōru o te ai ke tu anu tafa o tafa. Koe whakatapu. He koe mea, koe o mea katoa koe no kou tala noa atu ki ai tafa e tangata ki whewhine, tafa e whewhine ki tangata, mea katoa whangofua e sitoa. Ka koe mea ea tau tolu ke tau whakakau whae rei kei, pakapau tau pehe, alau e sitoa ke hau ki tonga, pea hua. Ka aku, toi tuku ke hangi ai, ko ene whepake anai me umea whangalotu, ko ene whepake anai me umea whakakau tsa oku take. Ka koe mana tui wha koe whanua koe ni e taunga hange ko Australia ni. Whanua ni e ko tau tōru au tau motu hange tau tōru e whanua koe ni ko ka operational law motu ahini. Tau tōru ku tau waha whetupu pa toi lahi hange tau kautsau te kai ke movete whewe. Ko whanua koe ni koe nau whengan ke aha nau kautsau koe ke aha nau kautsau. Mai lewe si toa o mai ke kauia he ai e nau kautsau. Kita kautsau e whanua koe ni. Koe nau loku mai wan mea nea mai me Britania. Mai e ai mai mea a polisi nolo. Mai ke whenga whakatahai. Mai me si toa. Ke whenga ke whau hafo e kautsau Australian. Ka kōsi tāri. Kai kia hano koe usiasi United Church e ni. Whai whekau pe ai kei. Kai kia hano parapare manai. Koe whiri a tau tau tonga. Tau ke whenofo ai ke whai whekau ha kei ka koe. O kou whataranga nau tō. O te mōrongo a. Mō whiri pe. Ka pau ke pe ke whai whekau e kei ka koe. Sai. Ko au ea ka pau te whai whekau maha kei ka te au. Ka wara te lotu te tāri te ea. Ka koe mea au pau ke tāri. Ka pau kai ke tāri. Huki tu a au ka siasi koe ke whai whekau aha kei. Eka nai siasi koe ke nusi wana na mawai. Wafo te atu tonga haka. Koia, mahalo apito, Profesa, ko tu mahalo inga apito e taki iafe ke whaikonga ko iahe te māmange mo te hulu i mai me ta whakoni ko ke tala noa ke ai si toa ke te mahinoang. Taki whakaosa ke mua e whaikonga kona ko ta oskamata he whanoa, ko ngā ta taimi, ko ngā ke te ki whakpekea whakaosi akia, pa ta osi ai ahon ka ta toki hoko atu i he wikahao. E tari e tu i ko whanoa kaminista me mori. O ko whenga, o kai mea o kai ke whroko mahino e kupu koe ni. Kaminista me mori, e tari e tu i a kau whafofonga foreign ministers. Aia, mahino ia. O ngai pure anga, o ngai pure anga, o ngofua kia te ia, ke wholofola, ki he whare area, aki ene tohi ai ngahi mea, o ku kau ki he pure anga, ya mo ngahi mea whina ngalo ke nau tokanga mo area ki ai. Aia koe mahina e kai mini toi lau mai koe ni koe, uhinga pe ki ha hao ha, ke tari ha hao mai ha kau minister mori, foreign affairs, pe aku malawa he tu i ke ne whai tohi atu ha mea une
fie mau pe folofola ki ai, ke ai ke whare area ke nau warea ki ai ka pau kui hendi ai ka minister ko ia. Pe ko minister me muri, a maro guhina pe he pe ko mahino ia tonga, Toi. O mahu inga o pita mea ko ia ai kupu whanoa ia ke mea koe whetauhi aki bā, Toi. Pea ko mea koe whakawaku me kupu whanoa, o kai ke ai o whakangatangata, ai i he kumahi no, ai o mai a ka o minister me muri, tatau pe koe whafufonga, minister ki muri, pe koe whafufonga pe ka minister me, o kai ke whakangatangata ke pehe ke tau whiriwhiri whanua, Toi. o tau whaata pe ai matapā koe, pa ku hau ia ke konga koe e tau wholofola e tui, koe uhinga mea koe ia, ke tauhi ai mea koe merino, ia ngai tau he tau pā, Toi. Aia koe mea mahu inga ia i hau ke kupu whanoa e anga i tau tuku pe me ngahi pure anga ke he, Toi. Koe kupu whātaha ngā mawhai tu i ai hono huafa ke ngahi lau, i o tato ki hoko ati ai ka koe kupu whanoa ka whamanatu mai ka te au, tala noa maarie ki whaose ati, tala noa maarie isa, professor i peri au ofa ke, kone tala noa pe ke, koe tau nofo koe he aho koe i ene seas of Ireland, pia moe ocean within us, Toi. Aia koe ukonga ene toipa, kone tala noa, koe aho koe, toki hone ngai puranga muri, na o mai o wahe tauto, Na o mai o wahe tauto pa ai mea koe territory, ko ono uhi ngā whaki koe na o mai na tau ke na o wahe koe ai otu motu. Hau koe Piritania no foe, hai mai whanki motu ko Piritania ia, Toi. Hau koe Amerika no foe, mai whanki motu, lai nei na tau koe territory ia Piritania. Na o mai na tau ria ke i tautou, ka koe tā noa e peri, ai tau nofo, ai ni kou tupunga ai tau ai pureanga ke. Nā tau pehe pe tau tauia na e pe ai pureanga ia a moa mo tau tau. Ka nei keike ai o hai tau tauia o whaka territorial pe hange koe o mai ai colonial power. Ai a toki wahe rewa tau tauia, wahe mea kotoa, koe aho koe, na tau ataina pe, na tau whetoko ni aki, tau hae mea kotoa, na tau whai pe he koe fu o se ni, ko tau tolu katoa e o se ni. Tui o mai leo nau tolu toki ai ke tau wahe pe tau ke he o se ni. Ne kai ke tau ke tau tolu e o se ni, ora peu whaha tau. Ai pe pea tau ngai a whe pure a fisi. Ka koe o se ni ia, koe o se ni kia ki tau tolu katoa. Tai nini? O kui kai koe toi o seni a tau tolu, koe o seni a o wahe. Ki tau tolu e ngahi pure anga hao. Pa koe mea kou whamanatu mai koe e peri koe ka tau tolu. Nea o katoa e o mea koe ni ka ke tau manatui, na e whakakolonia i ki tau tolu, o whakatutu ki tau tolu ke tau atamai pe o ange koe ngahi whanua kolonia o au mai ke hao. Mahu inga mabe ke tau manatui, ko ki tau tolu ai kakai o seni, ko ki tau tolu e kakai na tau tupu hake, ko tau whangakui, lau tau tangata ko tau potu tahi, ke ua nā ngāo e tau tolu. O ke tau mea ko toa pe tonga, hange ko tau ngāo e whai at ko eni, ko tau whai pe ki murini, ko tau whai ko i ngā ko tau o seni mo tonga. He ko ue ngāo ko tau toto, koe o seni ki tau tolu, koe tonga ki tau tolu, koe hape a whainga matakari o pasu, ki kau whakafokia, whamaloa te mau whangamari.
Whamalo atu e profesa he lama ko ia e ta proklama e ahoni. Fa fia bita ngahi i siukonu whai kia tala noa e ahoni. Ka ta toki hoko atu i he proklama he taimta tau pe uwi ke kahau. O atu profesa. O vai malo avit. Whamalo atu e kainga i he mo muiaki mai, mo mui mai he tau proklama ko ia. Tufunga whanua alo au, lava ke tau tala noa ai. Ki he ngahi i siukonu ku lava whai kia tala noa, tau te whito he koe koha isiu, koe tahaine ngahi ka weinga mahu inga, ai tō wholofola, nā lawa ki o atu ki he palawhesa, koe ha ene wakai ki ai, mi he ta whaaki koe ana, pia ku keke ngā tai, ku tau lawa ki talanoa ke konga he sitoa, pia mga ngahi kupu koe konistituto ne na tau talanoa ki ai. Tau toki hoko atu i he wike kahau, ai koe me mei whoke tai nim koe ma proklama te whunga whanua alo au, koe konga uluaki koe proklama ma me mei, whenga ki ame ki e palawhesa a ngahi isiu ko ia o ku hoko, pena e toki hoko ko ia i Tonga, ke lawa ke o mai hane wakai kia, beha mi universite alo au, pia toki hoko atu rewa ke konga aua, ke konga e ki ko nistuto ni. Uwhawhi atu mo tolu, ke mo te mea mai pe, i he taimi ta tau pe ui ke kahau, ke tau te hoko atu i he proklama ko ia, te whunga whanua alo au, i he wike kahau. Ka mo mea tau tō ki whelongo aki.